Society ay embokatan hawara long lem salon ko humridam. Tutiki IEM Cooperative constituency ko humridam. Sukhanjan lapen lokhijan ka celenga tawar ka salam papeng hoy alam klar. Kardom Nili Karbi Birta Thanbang Sami Vilarbon Kropi Don Arjoik Tha Birtang Ton Pen Karbi Anglo Autonomous Council Cooperative IEM Rajuti Supre Krep Ho Arni Bukajan Subdivision Angkang Ajak Lem Salong Humri Dampusi Bukajan Penilituma Perangke Kat New Salong Birta Nangpale Bukajan Subdivision Angkang Dilai Lems HDP Kuligang lapen Bukajan Lem Salong ke claim kita matumon kachini jia phan pre Krep Ho Arni Karbi Anglo Autonomous Council Cooperative Society IEM Rajuti Solapen Sai Kam Sai Puatum Humri Dam Kaumuri Damahut Lem Salong Kadure lapen kedeng nang jia kam aputhak isi Chingwa Chingsai Chiparia Maita Pado Karbi Anglo Autonomous Council Chotiki Mate Agriculture IEM Amor Singh Tisu Pre Krep Ho Arni Kopili constituency Penang Anadimalong Humri Dam West Karbi Anglong Kopili constituency Arlo Pre Krep Ho Arni Karbi Anglong Autonomous Council Chotiki Mate Agriculture IEM Amor Singh Tisu Lapen Arya Sanghotum Bogori Ghat Sildubia Hiti Jengkha Hiti Kheruni Hiti Roya Hiti Kheruni Charalia Hiti Mailu Disa Mailu Hiti Roya Hiti Lapen Dayang Muk Ahiti along Humri Dam EM Tisok ka Humri Dam ahut Sildubi Ahiti along interlocking atowar Mitar Pharo ke Thom Lapen Hawaipur lift irrigation along Kijuna Lang aphan RCC Ringwell Quarter Kasilam Jia Phan Council Pen Site Chipadeng Pon Popusi Alangli Ningje Sukhanjan lapen lokhijan ka celenga tawar ke claim pa beng hoi pu rongsor contractor aphan ke jonga birta kapang dak ke kapahan cha lapen ahok kali pusi contractor pen ladak birta nang pale birta along ke CC block akam ke claim kilometer hini pusi ke paglang sita akam binong ke kilometer isira truck ke rapho mitaran vet kam ke claim ke patang ke 2014 lapen 50 running kan laswalam non ki phor ke bang aphan nong no ke jo ji aphanan chot lopoda contractor hin pen lamklar alopen pachini Non malom so por phan di na pharman bertamo ington panik sinang MS Tifu Medical Hall all kinds of medicines are available here Chamber Dr. Nishant Agarwal, MBBS, MD, Pediatrics, GM, CH, Child Specialist. Doctor visiting time at 5 p.m. to 8 p.m. every Monday to Friday. MS Difu Medical Hall, MG Road, Desert Complex, Difu, Karbi Anglong. Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent L'Oreal hair straightening and hair smoothing at Rs 2,500 to Rs 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and L'Oreal hair spa. One beautiful package of L'Oreal hair spa, manicure and Sahanage normal facial only Rs 1,190. Girls, hurry up! The offer is limited. Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor RH Complex near ITBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro 9132858038 or 9957170867. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কান্স সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত
Matur Kimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Ganj, Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi gulat along long pon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, upthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu long pon ikji. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ। বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি নে আনাৰসৰটো? পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ। কাঞ্চ জুচ খাওক, জীৱনৰ মজা লওক। কাঞ্চ জুচ। Dihinamo pibuthot bir talong wang thulo West Karbi Anglong baithalang so thana angkang Bhelapara along break crate truck ada prang ihuma bai kaching koi pusi baithalang so panili tuma pherang ke kat news along birta nang pali Pre-nipai krip ho arni West Karbi Anglong Charchim Priseka Hawar along kibang jinipai crate truck si arni kachikimo jia di malong Keronia Hawar along kedo Southern West Range osai kia tumpen kepang tirasai along kachirap kachitodun pasikat news sa pherangke Keroni pen birta nang pali Kedamtang aningkana son thak si peningkan lethot stame West Karbi Anglong Charchim Prisek along kachikimo ponjia di malong kepang tirasai padupon kepang tirpon Asai along Keronia Hawar along kedo Southern Forest Range Forest asai puka pingkat ateng pen Forest asai khila pen Charchim a committee atum pen kapang thir asai padopon pusi birta ribdun long Pini ladak Charchim evening laso adim non 17 arni itum ke talon ji pudim long ni tum ke bang mongke ni tum Southern Range Keronia ranger pen laso non 17 arni kachetu duni fan si program arang li dinglo asini tum staff tum han pini ang toy sila dak pang theria mo han sini tum ta do staff tum pen ma dak Charchim ma committee tu pen ni tum charap chetu si dak pang thera kam deng kon then 5 ani kan hot ningduk me agotona nang kitu adim dak labang so adim lo 5 ani kan 17 Oktober arni ni phai kritroxi arni Oktober ni phai kritroxi arni dak bihe ko so Ciklu yang raja tim usisan cenok sarubura sarti cubutu mohon ada kapasitas dia dimlo kelas dua timon lang no hut kapasitas dim ni dim karja bomadi hono labang tu karja bomadim lapan kilapu ke kiti ke waradim lasi labang tu adi malong mata kaji kimu verdi fan non ansita me Karbi Autonomous Council pen ke kitik ponawe mate dak klaim ke dam ponawe doktor mansir rong tipen kim pon la kadu ko bang Flikke prahini tum han kachkimu ladak amen kita metok pono amen ketok ladak kadu eta du thailo la baso nikan hot kithi duna tum han thang bagbe adai kawe akar bi tum han labang su arona hot kithi dunang latum aphan dak kimu pon bomlo nikan ostame non ke disame kimu pon polake lapen Karbi Autonomous Council latum sitame ladake munon pipen kelang none kenang sot kenang jongsi awe pulutang te latum han ke men si chitini da dia sosi nonang do kok lo the ladak jongsi kapang thirawe lapen ke kape me pon awe liputang te kosom si ladak labang swadim ke kithir thipo lasom si ratu mangke matha pono lasi pen abdik sitame
long kapri organisation tum do la pen ke kado we organisation of hansa mi ladak na pe bang pen kapachiki mudun ji phasi rong rap tum setame hang pon lo alang litum jong si RDP dun pen si ladak na chiki mudun lo liputang te KSA asong do am setame KSYC punon la pen kapri asong do am setame ladak bang pen chiki mudun lo pulang te government dum da ladak awa ardina kidun poposi rong rap tum be mathapon pasi hajar non ladak kam claim bo matum henili non cingki ponji alang litum kopi kemang masih dakam klaim ma pini pipi kasai se klaim ma ni cingki pon ponon behaya bang alam thewi potis ni labang so hut ke pholam the alang li kopi experience ma labang so lam thili le arusinang nang li pui khala bang so hut alam the yong sinon puta chema tharam lo poten ning kluwi binang mon kluwi binong ka phiri painting nok lason benang imun kluwi titi lasi labang so acar ma gotona puthak सरकार तुमको किसी इम्पोर्टेंट है कि फी मत कीजिए नॉन अमत के लिए तुम्हें थेलोंग बांग के दा इम्पोर्टेंट थेलोंग बांग के थेलोंग अमत से रिपिन लंग नॉन दाम तंग अंश तमे इतुम चुरू दाम में लपन मा थादा में इकोन इतुम नॉन लादा का इतुम कभी खाए मैंने दा का पोहे कोटे इतुम दांग लो रॉन्ग सा मार लपन सा थे लपन तुम कोटे बानिली कोटे समय बाहरी थी दुनो tami la song bong beng tum bang ke rong pena bang ke kapre ka wat sai bang dak wan the ke tami tum ki klem ponia kama sai duan chang si klem thek ta pen itum handa sarkar pen itum hanga soa platform long ki bang pikera kini ar pum la dak ki jakar long ki dem long phamsi ma thadam pro dang ke ini nam ku sami tum khai ne tami pai ne po phi sami tum jak kong pen thono da sami da ka li tang tum phana bang aninga pang sam la so atma aninga pang sam phana bang ke itum akimang bang ke song mate sarkar atma hi mesinang lang pon unai polo boy phi sami no anta kilang theong le sami pimpur pon det po MLA khai sa itum sa Dr. Mansi Bangti MLA lang li pen sini tum han hajat pen sami la so bandari wal la pen la hai hoi sami lang li si nang rap thek la pen la hai mir ki ek som la bang itum karbi lo charli asong alang itum hen pen la pen forest department sa tisu sang ho akirap an la ana kirap an pen si itum la bang so non indeng krehinian apalon bang kelang si itum klem pon bom la na pen akaptek organization ta bang itum hana ke charap duno bang itum ki thek long pon avila non ini an masih akapre organization do mesana la dakana pa charap itu dunyi pan matal bang so ting kapang thir pan nal tumen hang pon ma non ni itum hen pena bang la so da kapang thir fan po bang itum hang pon pe sami itum kama thadama morni kachiki morni yang kidun pe di pan non dam tangan bang itum pipelang hang pon pelang kadok kawe karbiaran pan lakat news channel ahin pena lebih poni Jadi kado kawe ki puponje bangke non ki dam tang an bangke ni tum tadak rong susu mate rong asu pina amasi tum katek alam kama thadam ja kong le same pining an income tuna bangke kado kawe doana akar bi akhai stame la bangso ka ki morni along bangke un an kam sai chipamam pen ada na situ dun pe je function ni tum hen tan same kuning ridun la pen la 17 October adap ka ki molong bangke ajat kar byang long angkang ke do organization do an la pen kacali hen tumba pene apin po habil laten ituma alenge thetum same kado beta kirang peten ni si kedo kecipak lang na da kali tang tom phan atma mata ni pang sami phang kado beta kirang pedi man sini tum hen pen chuni Birta Bangila Pansikang John Poniklo, Live on Chakat News Channel, Dome Thakmi, Kurwang 2.